ni lini Bwana? Watoto wako wamefifia, wale wanyonge wamerudi nyuma, wakisema wamefanya nini? Wamechoka. Kama unataka kuhakiki kwamba this is our Babylon ambapo tunateseka, utasoma kitabu cha Ufunuo sura ya 12. Hiyo sura inazungumzia kuhusu vita ambavyo vilizuka mbinguni kati ya Lucifer, who was an angel of light but turned to be the devil. Akaanza kubishana na mkuu wa watu wa Mungu ambaye ni Mikaeli, anayesimamia watu wa Mungu. Akashindwa, shetani akashindwa, akarushwa humu duniani. Aliporushwa humu duniani, sikiza sasa yale ambayo Yohane alisikia. Mstari wa 10, sura ya 12, kitabu cha Ufunuo. Nikasikia sauti kubwa mbinguni ikisema, sasa kumekuja salama na enzi na ufalme wa Mungu wetu na utawala wa mpako mafuta wake, kwa maana mshtaki wa ndugu zetu ameangushwa. Amefanya nini? Ameangushwa. Yule aliyewashtaki mbele ya Mungu wetu mchana na usiku. Wameshinda kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la ushuhuda wao, hawakupenda maisha yao hata kufa. Alisikia sauti hiyo. Na sauti hiyo ikaendelea. Mstari wa 12. Kwa hiyo shangilieni enyi mbingu na wenye kukaa ndani yake. Sasa mbingu inaambiwa ishangilie, na wale wote ambao wanakaa ndani yake washangilie. Haya bantu bako boka igara igoro mbingu ni igoro. Alafu mstari wa 12. Lakini ole wenu kwa dunia na bahari, ole yetu ya pole. Lakini obobe na semole inwense ni nyanja, kwa maana shetani ameshukieni kwa ghadhabu nyingi, akijua kwamba muda uliobakia ni mfupi. Ono niga asaru tetugochi hata banga obobe no bwabarabi iga asetore bari bayigoro bakoreki bagoke one karatulensa ni otrasense bicha ono pape ni pero monta anyiro iri aba pero monta ka nektari bura machi unabe itabe moyo airaneka osako teleo oyo kule noyo beire moyo irande ngole ne pati ana maga ntebi ngano yole noroi oyo kule ne role ne elindi lumwaro ile ngafata hata keteli chiwe gatamai, lakini ase ngoro yago yume kaki yekifata kwa tebi gore makwe kero monta kwa aye bwena chiri aje makwe andokire kaki niliponea nyenyera ngokenda buga onyenye ntuarwara tigatorage amani ati situnaimba hivyo ngabona ntuarwara akitetorage asobo maena na sa maiso yo kwegena onde wense mumanyira Nyasaye ekerara alire. It is a big gain in heaven. For us it's a big loss, yes, but in heaven is a big gain, and that is what we want. Pero mondate te koikeruguro kwa Nyasaye gobono kera uno yo mintararete into tolineme chando enchereri Yesu Kristo tete abangina barya ale kumolera krabo gote musaraba gote Golgotha nyerere inunango na abana bayi uzo wenda tekwere na kera to wenda tekwere igo twairwo gosemeria tuyukura soso mu wakabe urase kitabu yo kumanuka into ano abatore papeli yeito esege tunu egetewe getanga ni wasomo gotanga kirito ganyerete is a new Jerusalem, the heavenly Jerusalem, a spiritual Jerusalem, which is opposed to the material, to the physical Jerusalem. Irito wasomo gotanga akikogera kura atera tulenga
pana mahali pazuri sana, twapaona kwa mbali sana. Baba yetu angoja pale, amepanga makao yetu. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Kitambo tu bado tutakutana ng'ambo pale. Abuno tugukumira na bono egituigwa inkarora Yerusalemu enya egwika kuruguru gichabeire nere itokomerera amate folio imore nere ngano yarigane trende ore tayare obwenerete. This now takes me to the gospel reading. Somo la injili sasa. Aigasto wachi oikatoe bange oikatoe aliganie sawa soma gwe banchi na bwate baigo mwe story eri yore awese ke 24 yore awese ko barenga ati 24 mwe yore awese ke 10 terwa batana bangaine na batana ba abariri balito kwa na tere maraga ake toire mora eyo imornere irangora egara rei mangane banchi irangora tabo mwezi kumuriri kirese kwa gachagete buya kwa kira ane wikire katia mafuta yari amin irangora. So abaise kawa unajua hii ilikuwa mila na desturi ya wakati ule, na Yesu akatumia mila hii kufundisha kuhusu ufalme wa Mungu. Wakati ule ikaro mwezi kali ruboko akobera so ba around 1 year bana kulingoli bana kumanya igore familia ye eli amatuka lero gutomo mwana tingo genda lyoka mau akiresi mota alo mama jemo ndigi kwa nende bona oli biesi digama ngana yuas oko motome tinga ogenda no bosi bacha kubugima raisi abande mbole babo bacha bakuligereria ibintu bimitandao kuligereria kieni ora awe na tuanjende makumupchika gochia se umuita ibintu bunebyo tumekosa kufundisha watoto wetu maadili. Iko maadili mzuri na wenga yake gusiga akase na wewe ale so corona nzo amati corona ndete akasenga akabwaturu bakanyame kaoro kingaki tali etwanja kumuruga na barabumba strago, it was symbolic na barabumba strago kairo umwana wito kanyame ngakego mwisi kumako ya so karaba ba kolingoli momroma na gocha bamanya gocha ko musafara ojisobo momura bamanya gocha ko moyigo botuko bogimana kogendera korengana kuna mwinyarete akeko garakroso Yohana 2 nyangiri yakana nyangi yakoru abantu bakagenda bari close friends bakagenda gotigaro bakagenda kunywa na kulia bakete baye kabaera. So munakaa kulingana na jinsi mmepanga mama mnajiweza. So Bwana Yesu Kristo agutumie genteke watoto binga inchamo naye na boise ke 10 asora Arati manyeti inchamo naye na boise pali 10 alafu asetore gaiga etoganyerere tomo nyomi itumanyeti akeragocha linda tuirocha sense yunabatebya Yerusalemu enya nigere buya inchamo naye tobe tokweyarigani botambe ekiagera kerarache nigagocha mubasukana turari kerabuge utabanane bono bulyo imore nere etaya yago moyere uwate Simba netaya gaiga uwate Simba netaya gaiga obuli ngo imore nere nga etaya yago ngwokere urarangira ubona iga amavuta nare setaye yawo ose yarimi ona chaka kubuli etaya no wamiro
Mumetaya nere. Betaya go nere yeye ko kabana. Gwenta kabage go. Obogima bwao, obwamate bwao, n'abamino nabuki nabwetaya. Obwamate bwao na Nyasaye nabwetaya. Nyasaye arakurangire bono iga. Neto ketaya okegwoka. Kubwatu bwamatu buyanere. Kubwatu bwamatu buyano yomino. Manya baise ka baiga ingo bako were classified as being foolish and clever as per the parameter of persevering in the waiting. Those who had the paraffin, the fuel, to the end are classified as wise virgins. Igo koremereri gwaito ugotena buronge mbake omoerio. Teri kubwati ase gwachakirete. Aye kubwati. So kore. Yes. Bono nakigwachagete. Nakyore bono. Na so gochi. Origerio bugimo gwitu gwich family. Pero mogaka gochigotigia achakenera. Have people, let abantu. Era gochi. Aguchaka kuagachaga sakaye. We sacrifice roba sabwaye. Aguchaka kanyomba buyabo. Oreto umwana ubanda musubate ubande. Bale buya. Banja ine. Uwanja ni buli wogo yoyo. Obuya. Yani yakolise liga ubune ngombe ya zero grazing. Kwenda ale kakina uta. Mwana ubande ngaka maete. Sininja maete na ale tate. Mwabera ne. Chinza ulise ya kendere iga mara wakoma kama sauti para pamute. Iga igango chigetare. Iga igango chinyeburumbasi. Iga igango chigetono. Iga igango chiwapi. Oyo ige baotano morangi. Urende buya. Uona go chisende chiwaye. Wana kama tebere buya. Amafuta guoka. Eliwe gaki. Etaya kolete ki. Yani okumurangere sweet yani. You are my everything. You are my world. You are my king. Lakini lele kama mafuta toko mateno mata you are my kenyoro. Ikiagara wake yake. From being my world now you are my village. Toko mata yake ya. Amafuta kolete ki. Mafuta heli pi. Kama komorano mondo wata magochi Mombasa wata magochi Nairobi mbuya ko yana Mombasa tiri against mo kanda against ko ligeria family tali wa lakini mwana kwa rota mata ubwanjani ukale ku wenjo yabo igaiga bwanjani ko kati wata no mongina go be house wife omoreri abolta bangina bande na kyora akora mwe so mwa ko na bwanje yomande fata bagonto mera chibesa narindira abana nango mwakera igo chigotonye semisinyane ta chiacha gabori yonde ande fada ataranseri kurboye inyandra ta koberoro igo bwanche no bumboyo ando yonde ano osentu bwata abana matunda yako one mintebe gaboye irimo arenge gari na kimwanje tuanje ngone yo mwanje fata bwana twabira andabana ubwanje ningo batabule love does not expire ire mwanje ina data awata tini kuragira ndarakwana naye lakini lero nigo bogotira kabuya nonya murakwana nene ubwanje ni bwake irasinga cheto ayo ni wachagete buya ayori kwa bwate birengererie biya ninki yapeneti sengenje taya koreki amafuta heri denda kwa mana kuigwa bangina bakolera kenari gocha na ibu mongo ndatora rero ndera bakungutiga tokwane kwana asacho koboka mambye ogendo kunywera maro gerakoira na wairire singunde mune chitege ororokyo gaki umwana ubande kwa rusiti gali mawe gutandage ororokyo mechando wasi osinywa sabechi naye wachagete biya nyaralisi wachakirete abana bane ukocha nigento nyomba abana bawo bali iribagocha yo kwa bartaralisa kasaga iga kwa ba tumanirario basona nyomba mwatikara no mwana kugamba mwana ino rero abana bawe barabogete pwe
yani bale like lisi yechintaka nande kole moyo gaki negento kyako saliri ntomoyede so inyora se gwachake enyombe eli yawo kwagaje oli ndebunguo sengenje kwabere nyamuibi akigari ebintu mwage ebigachireme cyabandi abagani bagocha mwata kahito stretch tonyore otikote mongina batayinga mwaka yategera abotogusaba usabango yo esengenchayo koira kwanywera maru ono obirire mechi yabandi abigachire tororo ororo bagake ibintu bicheka abagaka ororo ibintu biretuka ibintu bigachire mechi abagake gendo mokongo kipina no mabonsaki sigati to kubeka abana nabakubekero ntari bugake lakini aboko ibe sigati yo mongino ndogora maru sigati onywe sigati yani akole pata trade bona ego sibe sigati yo wa abangina bayigure byatanga akifata gendera gabu to ruororo awege so to rusie lakini bona ntete korusie ora abangina byamore naba yamore monta matanga akya bakungu nabaya kone emenu yakoreki ya basali abo igabangina emenu api obororo bangina morro chinka kwanra baka baino buya ndaba baka baino buya oto erabuyiga kubatebera buyiga ine kera mokwenena mokotobanyarana hone gochabo manyaye gwache tomuchi oromuya umwarora etayerora amafuta gwoka lakini rero we yani ugachari ikonde busa abantu mbaro bakora bwatigo babangina banamba maita karo kumwisi kogochire ukora bwatigo takataga bomoke ni bange wachi kubwatigo sanuirani ogokani abayiburi batawe takurwa oyera takurwa umuya mwarora ogochiro ocha nakirembure gotu aya omuya okoroka omongino bande batayibore tenero tamokina ti mama nakimama nakimama etaye gwo lakini akireta ya alimete ayo mongino manyanga inje naye toletirega ne lya gwo atanganete igobona ntuna baretwa etaye koleta lakini likuwa lengo mwaroro umuyaga ngijya kulibona tuwacho ko ngebi gokora bona kwa bire gatorende idacho to chibe chiwo kabya yani umugako kwango morose ko mubekera amacha mabwati nyombo byego kwa mugombya kwa matayo mugaka karibu rero ko muragera chimyoro usebi nyinyo macha yu ene uchabundi ikonya begete nana boko na bandona konya oya nanje bunango kore bigana yo one lakini likale aye umyororo umuya okoreta bangina mbuya mure mugako wona abali sabeme mugako wona abunarabe musike mwanje oyino yogo oyiwete boygo tigo mugako gagende naliura amanyenga bedroom ningeko benkare in fact ukubeke kibuli bedroom in fact ukurara saa 12 mapema obwo omugako ugara ile nsemo igana abona atindete nolemete usabona gaki unoyo murende mwangira bande gege bale birachoki mugaka go chigocha nande nachanga munye psychology ya maru obatenda bangina psychology ya maru nige korete ibintu biri byonse byo mugaka alengerati ka kunyuga yamana gosoka anya ka korra muno ora bogete pwe ukora anya ga korra tumete kulenda bintu byaye ukora bona bukuongora gaki bago chaigo mwikanya ororoga mono yo mona ngirita ganda ifata mugaka na gucho ngumani lyoka chisegi fata gaki nsabire ngarate ababona matrikire gendo kigosa wikana harura amanyana ki nkikikale nyombeke mungina ntebingo akangeresa ngarane kierera kyumongina ngatayo mongino wane gento kora ngogo sese nilia machi yegesyo nkoe no mugaka guchaka yakurusitira obeka macha yumuno to basa koja tweranse andi to yamera
okiri amacha ayumono okiri amacha ayumono mwongino yobona akabwata amacha ayo abwata amacha ayo mugakori agachaka kuga korugeita bono ngoja mbono ngoja mbono ngokombori umuchoyo akamanya kuga ili agachire niga guchaka kumumani chaka kuga kurugesie lakini asenga amacha ari mono umongina akaraki akira mugaka gasonyo mbata ngendagera ngomongina akaruora kira jetu ko mwandagera amina amacha ari mono akamwendaga akaria mugako yakumakorengerari inkirera koparete liga mondo igoranya nabwate dirigete uranyora beta abantu gesona yani buno borobo kumuri kumukunaiga akyawe nkongorari tiganso no monone mutegerere turare buya bakarara buya ugakimambi mungino yakamakobike kamambi agache misekto basomali moni masi parish natukorete gante fata tigana rawote kakifata amacha ali agankonya amacha ali anga mote yumungina njubona ngachake lesson yana ngamote mungina macha takokonya amacha ali ateme tioro meruwa utako ndole ndoro akieke mungina eke timoko bachitwani bero mochi ganda yo robe no bogi mabutabo buya ayeke igobona bone bintu nabibya bangina mugaka kana tirendaga muna bona narandire njiye buye gaki onyo mugaka naro terikoleta kende nyumba arareta nilisaka umongina na cyoro cyora sport ogo chaka era naliya ngai kyaruera era ngai yarabera eine fomiro koligelio chere nyumba nyo yani pencha umongina ngogatendagere yani ntumyo juzi yanewasa ndo sibunantana korosirinde yanse musabu aragire mpaka mene bigokora yani mbwatentere wabokiro bwanjani wabokiro bwanja oli bwakaro bwanjani oli bwakaro gosona gakabani nando mambi bobokia nando makomote tema naende torole orochina koleta ga ate bintoni musekirete bintoni magarete bitari gocha ancha morrobe ebintu bikoreki bicho gocha karamura amenye igo obwanze ni wono bya overflow gocha saba amate bali bagweta umra mini chikase ni chamin omanyete karatogo kina ni goturabo tuancha ina tumomayete akana mafuta koleta aro umonta mocha ni akuno mwana omino okomokoa biyo wanjani bokoleta boro etaya koleta ewo amafuta koleta aichire bana bam togo tongeri manya kuruese sane amasoli mwatongera tiga andi yogo tongeri mwete ya makombi ya gwera amacha tigaruka lakini bado unakunywa hiyo andi bichara byale ngora asengenje n'abana ba mino abana bamo wale bakoraki wale korage osatari boygo na boygo in fact mbako korara bali barare tegitanda kiriye yake wa yechingini mukimwete iganje igitanda cy'ubwanja yani na mabai komi ogo mutete isanega iga ni omorara ukigali yarose kavu waisa urangeti waisa kugijori bwe kona abwate break ni kyare kanene abachorete yo no bwe kona boyo Odio le gatiera kuna kuwako une nsuga anya gatakete fresh ya osoke moto anya gatakete liver na ndira niyo ani abana abo moto menyeto biya ono ayo maga chiko sokere watchman onda ga sokere moto gitara ono bali kuligira ni pi ebanga ina wago chobomera na mata oya gaturu bure mata ngotanda giri sembo ane wana mafuta koreki mafuta ireta
nyora sto chakerte nyora mnatu akinete akereta yare guoka endere guo endo wana umwana abasaya batumurega pero wokina gwa tentation inkia jembe gento gete jembe gento gete mwalimu munyagitari professor wagenda university buya tetosomwe lakini wikanzira wateana waswasira yense mwara in the recent past esteri abana abanyaruka baba pucha very bad penteke erende ekiya kuiro torote kuiro gekorenda gekodirect so that you don't lose focus na nyoro ndega kurangalia kama mwana watega na digiri uri mwana na kio mwana anyakuro kudigiri on the fact yaro kayane kande university esome enyare digiri one gakora bwanko ekanyore digiri ere moyo nere hano mwana ngumuruka digiri ubesa hiko mwana gukora buye igasome abe kende ategotokono ati sabere biwalie bike to sabere detaye yendrago tuensiamo na abato bigochi kanisa bose elio kale gochi tuensinya saa tugosasima tumuri nyasa tumubwati nyasa detaye to kugena yendrako manyota ende tuikere uburoti bwa kale na kale tumsifu Yesu Kristo. Anonde to gukora ya kamagana gete kwa mwelio totenei tena twensi kamagana kwa mwelio gate twensi totenene oye korwarete asa na mai no korwata lakini kole chingurora ko montete ayo gotene no kole chingu na nchire nyasaye tata mubuikegema otonge orananse na Yesu Kristo mwana wa Mungu wetu abara ngore tunabikira Maria sio tunabamsio birata obange twasoma saraba kweto tindege tutirimbo naira ne kuambia abanyuma n'abakure nanchira somo yo mutagatifu kiriskata leke gatagatifu kobe kwamo kwa batagatifu korusi wa kwebibe toroka komo bere n'ubuguma butakwera usata tutakwera ubuguma bwito ni wowe cyakira sore nindi boira nago cyabwa sore nayo kubeka emipaka yo kumenya wakero yo mwito igereria twachiraiga asenyangi yo mwelio uyo muntu Daniel uyo kwa rweto cha sensei abono kwa murangi ikiagara yole na mabira manke mutarura ntumanya bantu ari tokugenda mamincha ya moro keliao ende waturangeria watogotoriwa omochenie kurwase gatamasekebe wetrasa mabira ayo awatorora intwe kiagara mwanya bantu renge awenere osomo saso kota kwera si abato achiraiga to inyori ngene nchira kero yo muito ndito yaliganie tobe toguoka hasichi nkoro cheito uanjani uamato uyasiamate cheito amonaye toko wenere kerora turangeri saso ke twensi asoboroti bwao umonguru otoiwe togo sabira bara ibonsi bechi kanisa eria saba ichinguru abarende na kubaga dasinjira chonse erito nyale kogenda wetrase ngenjo bwanjani bwaye butambe omonguru otoigwe amachani nyasaye tata twachira sora so mugasoga tibona tene ngambi yamana senge njobo tongi no bolendio buya tweke iri tore ibekerere birau twale nzire nzi yeto ya Kenya togo saba malembe neji family yeto malembe obo amana bara ibe sinyaze tawo sabiro malembe yeso mwana nyasaye na yuguro malembe ba malembe kima mano ba yise bara inse akora ngani muno raro wenere munguro toiwe. Our Heavenly Father in heaven, we bow down before you at this moment, thanking you, Lord. Lord, we kindly request you to grant us peace in the unity to soldier on as a strong unit, as a strong family of Ondari. Our loving Father, we also request you to keep on streamlining our love, our family in love, faith, and hope. God, hear us. God, gracious, hear us.
Nyasaye Tata n'Omwana n'Omwika Omutyeno natira asore ase amorogoba yabono ngoteba mbuya mono monene ase engencho omugaka one Daniel orarire ayegwatebete ng'atoremereria ase amaya n'amabe omonene bwa emeganda namubekire ase amaoka awo omoyo oye muna kwanyoira obera ase egetabu kiago kia obogima bwa kare na kare na bari bonsi abare bararire omonene nabasabyeire nabarabwonya ariko babeka ase egetabu kia obogima bwa kare na kare omunguru otoigwe. Nyasaye Tata Omwana n'Omwika Omutyeno byamona ase Yesu Kristo byamona omonene Tata ase nchwanchita abana bawe mubanda okira omonene Nyasaye ito abasacha mona abakungu bamurama n'abaiseke n'abaana abake ase enchogo ky'abakodesya oyo orari utigira omong'ina yama n'abaana Yesu Kristo amarika amacheno atano yakune chintakana n'ababuraka nagokunire eriso lyandara yawo mukungu omubisasi bachiao omwagate ekaragasokana ekaragaswali bagaliria amarayika amacheno eseransa sitirukire omusacha yari w'eseransa ubwamana Nyasaye ito byamana ase encheke ukiombura tuna abana bawo amane togosaba sama abira amane tokwenyereria otogwaterire ase encho yorere n'omusombo kero yamekara ikenka buya omaya konyegora kero yamekara ikire twale gosaba twamabira yepara twale kera barabeta sama gokao mugaba neto bwekaibwe bwokisi count famane tasoka bokoko omonene mwafyengiya omorende omotubekere n'obwanchani bwao muchumba bweri yeiga twamureka soko bokoko omososani omorende omwagate omwafyengiya ekera basoka nekera baswara bokoko abemusie bechibote 45 bansi twamvekera sama gokao ekera abantu bintu bakorari masinani babikore nekene obwaso kuno murembe lindo bwanje kwagokoreke serikali yetu ya Kenya abarabeta nsema bagotora Nyasaye tokora nche ubwanje kwagokoreke oborokerari kuna bakora abana bawo bari bagogosese n'icyo tangore kinyumba cyawe kikaru kinchenu aserekari ya Yesu tobasoka bamurembe abana bariya Nyasaye twese barotwetire byangariro byabo obonchore elinde bache nyumba yagasenje kusasima bagane bamarema gatokora tokana chinga chaito otwa mabara ya para aline chemyaba ngatasoka teme basokano aserekari ya Yesu twani chikirenya akanda sirele omurero byamuna soba taruko areta samatanga aya obo tulifu bwarorekanire ase nchobu yabwa warakina maremu na isigete namatanga abera matwere wasabira Yesu oramabarito ayatua kwana samangana na manga yara singoro shaito na ramagania ito Nyasaye Tata tokoleta gocha sole indo tokolere kolengana wancha kwao wetrase Kristo omungu ito.
wako tukisema bila mwisho.
E Bwana, kweli mtakatifu, na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki. Maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, na kwa uwezo tendaji wa Roho Mtakatifu, tunavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala uache kukusanya watu kwako, ili toka mawio ya jua hata machweo yake dhabihu safi itolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuamuru tuadhimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa, alitoa mkate, akashukuru, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mule nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitoa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni munywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fumbo la imani. Tunakitangaza kifo chake Bwana, tunakitangaza kifo chake Bwana, tunautukuza ufufuko wake, tunautukuza ufufuko wake, tunatumaini atakuja tena, tunatumaini atakuja tena. Kwa hiyo e Bwana, tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao yaletayo wokovu, pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapoutazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukrani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uyaangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara, ambaye ulitaka kutulizwa kwa sadaka ya kifo chake, utujalie sisi tunaotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili mmoja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo bikira, mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, Mtakatifu Ana msimamizi wa parokia yetu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba e Bwana, huyu aliye kafara na upatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako linalosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Francesco na askofu wetu Yosefu Mairura, pamoja na maaskofu wote, waklero wote
na watu wote unaowafanya kuwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii ulioita hapa mbele yako. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako wanao wote waliotawanyika popote duniani. Umkumbuke mtumishi wako Daniel Manyange Ondari uliyemwita kwako kutoka dunia hii. Umjalie kwamba yeye ambaye alishirikishwa kifo cha mwanao kwa ubatizo, halikadhalika ashiriki ufufuko wake, siku ambapo atawafufua wafu katika miili yao kutoka ardhini. Hapo ataufananisha mwili wa unyonge wetu na mwili wa utukufu wake. Pia uwapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu marehemu na wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza. Nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako. Ndipo utakapofuta kila chozi katika macho yetu. Maana kwa kukuona wewe Mungu wetu kama ulivyo, tutafanana nawe milele yote, na tutakusifu bila mwisho, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yake unaujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, napata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunathubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote. Utujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusifadhaishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Ufalme wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, nasi unatuambia sasa: amani na waachieni, amani yangu na wapa. Usizitazame dhambi zetu, ila tu imani ya kanisa lako. Upende kulijalia amani na umoja kama yalivyo mapenzi yako, unayeishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Onjoko imolnero muligere. Tazama huyo ambaye mko naye, watebya abo muntu bo murembe. Ataya muntu bo murembe neta yayabeke guoka.
Tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama aondoe dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya mwana kondoo. E Bwana, sistahili uingie kwangu, lakini sema neno tu na roho yangu itapona. Sara yogotoriwa Yasano tori nyore komuniubia Maria wabosabere Malaika no manchon kobo chesa tabi yasa Sara yowanja Yasa na munire na nyoro mabara mutagatibo Yesu Ndi na manyinga yenwe Ekiara yubwe kawate babo Manchira nenkore ane ansi Sara yowekeya Asa nengwe tewande njino musayo marawu Hingwe mwatiko nyoro mbere na manyinga Yesu Akabe ibibyane Mungu tingwe na tingwa somane Nyatebe mani yamayoka na mwayane ngowene Esara wewetia Nasa mungu itia ndakubibya nsibi naka Kiagara ibyakobezi Aino miyakigima Kurabona tingori ya usarikabura ya saa nongi mpera maabera Sara yosasima Yesu ya saa mwani nani Na igora saritari igoro Nyatire kila sore Nkora sasimande Mawanchire nenkora yase Nenkora yatino uwekana Oicha asende Nkorombia
Sote ni twensi, tusimame sote. Ando tege kuoga, sote ni twensi. Bwana, wewe ndiwe pumziko baada ya kazi, ndiwe uzima baada ya kifo. Mjalie huyu ndugu yetu Daniel Manyange uzima wa milele. Tuombe. Bwana, tumepokea sakramenti ya mwanao pekee aliyetolewa sadaka kwa ajili yetu, akafufuka katika utukufu. Tunakusihi kwa unyenyekevu kwa ajili ya mtumishi wako Daniel, ili akiisha takaswa kwa mafumbo ya Pasaka afurahie kupewa tuzo ya ufufuko ujao kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Baki na amani. Misa imekwisha. Basi tuikaranse tutoerere, na sehemu imebaki fupi sana, na mnaona hali ya anga. Nawashukuru sana kwa utulivu wenu. Sasa naita familia ya Dan, the nuclear family only, mje mbele. The nuclear family only, mje mbele, tuharakishe kwa sababu ya hali ya anga. Acha nipatie mkubwa nani? Wewe. You introduce the family quickly. Habari zenu. Hii mbele yenu ni familia ya Dan. Familia ya Dan ilikuwa na watoto 7. Kuanzia hapa ndio mtoto wa kwanza. Majina yake ni Dorin Manyange Ondari. She is the eldest child and the firstborn. Alafu wa pili ni Mori Omboka Ondari. Watatu ni mimi Sami Ondari. Wa nne ilikuwa ni Orfa Moragu Ondari. Watano ni David Ondara. Wa sita ni Consolata Bosibori. Wa saba ni Emmanuel Manyange Ondari. Watoto wadogo ni kama wamepotea. Emmanuel hayupo with us, but I know he's around. So sababu ya hali ya anga nitarudisha tu. Poleni sana.
Habari zenu ninyi wote. Nashukuru sana kwa kukuja kutupea pole. Mungu awabariki na awasidisie. Kwa majina anaitwa Sabina Kemunto. Mimi ndio bibi ya marehemu. Wale walikusanya sadaka tafadhali tukaribia hapa. Asante. Sasa singe bure atumutame. Zete kwa babulia. Unatoa sangire sadaka, bali wasangire sadaka Mungu approach aja. Wale ndero ngoje ito, then sangire waheshimiwa, kubwate oda ya wako bwate, tekete takokole. So, alia wasangire sadaka Mungu approach aja. Wangu nga ndakokole. Aba msie si sana our political class. Go more recognized in my own way. Nali mukuru na ndiye mtoi ngo aba Kristo balia chinse mwawa bali ndo chabate basoka utaragenda uya urwero ngoli yawo saba nyina umuro chiro yeti close ya papo na umukuru ngoli yino asobwango kakale bwango ende tokole kwaya umukomekero batara kanyaraiga nanya ndataka batengambi amana sana simali mwanga ndakarusia ngoli yino namana sana mundu taracha saidi jiga kwa kwangu etana nimbia Kurero ngoli tafadhali sambo da ndaro kurero ngoli kwangu okay kumukero kwa igorega kurero ngoli kwangu tafadhali na nyosha mkono wako ili akitambue lete ngoli anelete kwa nene Biamone kwaya karamu akorde mokwira na gocha nande ko komora kwira no tararu ngoli yago beko ko igorega korore elinde tusangirero ngoli biamona sana basi bono ngorangeria moyo musie mheshimiwa Jeremiah elindage ndike pindi ke kubwati totoerere kuba bole totoerere ndote tijogi omore no gorora sawa yewa. Santi Father sokonga ibaga itangane pindi gande venga pole ase familia dan asokurara kwa ango yane Father lilikwale kurandia kwa bolinga akitwacha jena cha korupole na renacha ko Ivana cha korwa pole na cha kwa pole because you sit na ango yane Excellency the Governor Kisii County, Mama Donya Toto, Mojumbo ito we rogongo yao Mheshimiwa Alpha, Speaker we County Assembly ya Kisii, awa Mheshimiwa Wonsi P Baigire Gaiga, Kurwase Assembly, awa si Executive Wonsi P, awa ajira matanga dan, tumsifu Yesu Kristo, milele na milele amina. Kwani gasembe onye mondoje iga ile pigi kiliga wonte ni taa kwa niaba ya Mheshimiwa Ondari because na rena rosirili ile liachire bobe natakanga ya Excellency Urumaambia tumekuwa na makundi mengi ambayo yamekuwa hapa
na bikundi bigambia wa bibabya kwana zobwate ekanisa yegantete misa zobwate county staff bali bata bawika bata amplika bakwana zobwate kikundi ya KDF ase marehemu alenge bata amplika bakwana contractors de waia baba recognized bakwana zobwate business community guru Ogembo amone bikundi bige sana ikobone senge njulire lya bere bobe obuyambo linga kurumambi mbaika ukwana bakasege kundi kya welfare association kya rimasi kya ligonyorwa na kila kiongeka kya rupole yabo. Pia tulikuwa na makundi mengi ambayo yaliongea, kundi kya nuts, kundi ya kupet walipata nafasi wakaongea. Pia katikati yetu yote tuko na mapastors ambao wamekuja na kanisa zote. So tiagile bageli kwa tabinga karibu sana na anda asante asoko cha kutoa pole kya loralile ango yane. Lira lya bere bobe nataka nga abagisango bali bane the MCS walitona babo assembly ase paradise wale. Where is the commissioner? Kindly juwosigai juwota kusia mwezi mubangera ini batambwe the MCS. As the MCs are coming here, our waziri Palekatito and the chief officers also feel very much welcomed. You don't need to talk kindly. Moko ng'anjera, ida majority, tuko wengi ajabu. Hatutaki kuongea sababu mvua inanyesha na gavana yuko hapa, tunataka tusikize kutoka kwake. MCS wenzangu, naomba tuinue mkono tusalimie umati. Asante, tuketi. Tumkaribishe speaker wetu Mheshimiwa Nyanyumba aje aendelee na program kutoka hapa. Speaker anapokuja, speaker dakika moja tu. Kita na njia kitingie msia akina kwa ngana ya moyo kala. Ada matanga usipo macho kale. Speaker ngachele kwa ngana ya moyo kaya. Excellency ito yango tengambia sana asega asio asene ko tokolera. Kwa tibuna antua ba machoge, kurupu machoge maate paka rogoro nyagenge paka magenje rogoro. Na otole ya una kwa the story ko kale asiamo nae. Iga chache asetole. Ndo wato ko sababu ko bwatia. Nambe yamo board nere ligwa twete ya municipality. Ukaba egasi twale kusabanga e board area ebe gazetted ate kero ya bere gazetted utangase libe gali yo manager eli nabantu bale magose banyole kigasi ali Ogembo ma abantu nambala bako tebango nyindire board iri kango ya chakire gasi twesa chiachire nabanyole gasi nene yo kwabu sitali gasi gasi utakate board usimuta ndia board gasi. Excellency ni matengo jole kwa bwana tirengani yo kwa na rekone kale. Excellency ya kabere inyagitali ya ito Ogembo ngwato wachibasa chiarenge 8 million nale kusabaiga ebese liwata ebese kwa lego nyiki milioni 200 8 kwa lenge ko chakera unabona toko cha kugenda ase supplementary excellence nale kusabango mente ebese elia 200 elinyagitali Ogembo kwa keke ero siwe atili excellence chime milioni 80 chacho kwa kolende kwa mulende gasi njaka kana nyama mbiga ile kisigerume hadi jina la Nairobi hadi ndio mwana alifanara mwana pastor nara mheshimiwa alifanara sokoro yane naye kwa jile 100 achikara Nairobi ya rogoro chiche chimendo 200 Ogembo kwa keke esuge wosio excellence mochiyo kwa ragaiga wa mheshimiwa abo Yodan dani abata wana sawa na bana baiga baraji konyora kwale ko sabaiga bwata no bwato mwana ya mwana nyamba bere akiwa nyorire gas iyo ngara ugosa abana mbale kabara bayasa nanda bonse basome tubakolete ayetema no moteme county omoteme no motema national government ara ino bwate connection baka mungu lusi abana baka baire mungu banyore besa osemba kwa nyoro liwe mamumu abo ero mwana nyorire kinyoro twensindinya letika twensindinya already excellence iyo kio mwana naja bataya bana ndoba majobe tunadole maya yao iyo tunaocha kusabia kama kio kangalinga pero tote tinega iga eko to kuibra ta ngombo abiko nyakorera muina abo basi okorera wetu toko jota kapatara rasi nini wonchani mata anali akana rekie alijaye golera excellence bwana ko ga kia mulika akina nduga mocho kia sekorera ga no nyangwa nsira mandi
anajipa obuya bwawe ngero bwana ebitokole kanabere bwa kwanete na abali mbaiside go bali gole tabali galani excellence bono karwa muri ene mangana yibitaje tobigoteka bya chache bikole kale kiege abiri bikole kana usona gali hiyo tu ndio nakuomba peke yake ande fadhali ile ngana ya boyoka wono kidakti akiti yako ana kwa yaba yabantu bonse sasa wajili yakale kiege achi excellence omuntu batabasibati babere abakonya oranga musibati naro yomoko genda era okonya kutayabu ebutambi akonya kwezi kuma okonya koitelio kwa ganda so musibati ondo no kwekaiga era konya kwekelier okonya kokalibisha ati agwe garantinsa ngajora agenda ega ajora agenda ga excellence ko yere gere abo machoge bor ka birisire ga diosi ere bo machoge kana ko wanti ko kole ega atuko na wewe tengine bageri ganda angalie speaker acha aendelee program bro. Asante sana. Mbiyamono mheshimiwa, Your Excellency Governor, our protocol observed. Abantu baminto korango igambiyamore. Mbiyamono. Ditangani kabisa. Yangli bageri ngakele se family Ondari kwa jumla pole sana. More specifically a family Ondari. Tuachaiga iga tukaba pole. Na ndere ya rogo turega asinge njoo kwa kerori ase safari yo mweri ya ta egi akabe turega iga asinge njoo kutiga masabo ase family yenye ekiagara ekeneke boke kororo na ndefata mbiyamonese igana ria Nyasaye. I want to believe onde kwesho jaiga iga rero amangana fata kwanire Rusi eri marioka ogende uri korire gasibuo nosobono ekiagara fato kwanira mangana amange abantu bane to abere bigaja twarimire totagwanya to kitaya cheito gati totige bitina enda amwamu nosobono Your Excellency Biyamono njera bali musiye bali tuboro yate gari assembly ese gaswa korane gasuko bakorera yasago zeseni tinda yatwara jinga kichi nyinge ekiagara lire ne liberire Ondari gare komisho gari assembly esa koregasi tista ujimwa assembly tena ngoiga na komisho na asmali mwaja ku Ondari board Biyamono ya saba seseni Mamo ngora benari bagamula klage kwa la klase ngeri di be gato tigere igagu eri ngana rio moerio Taki abantu baminto nje muno mu speaker yoto bwate wani gavana babatokore gas na inte munande ga no mu majoga mu ngeri ateba Your Excellency majoga mbago anjepe lakini chipa chiri ngeri wateba gavana na monyere ga na matuka berega ebila kiteri ngo sababu kunguru magawa majoga tosebana wotere gavana Lotero kwate enya marate nyenyere. Na ndo amajoga ndo kwateki tomosigete. Mbiyamono. Tinda etukweri bari nyinge lakini abaye musiye bari moti murude dikende iga. Muna gavana ko gendera ngotorangeriale. Gate ne imiga na yakara na moru yentu kijete ro for this family. Osobana. Diga gavana ko regasi. Takura kuya. Tiganeri bageri asinge jingaki ndangeri teri MP nara abura tereko ruga arangiria bageni bande nara ndega na tebe lakini mura nyanjera gai fata genda fata mura nyanjera tingo mwa mafuta abekera aliaye ngobena akore nani orende iwo na musabera gabano gocha amanye na mafuta batanga nyorari Osobano Lona suno te ifata na diga kwa na igondu Excellency mo jana la beki Nera akora boigo na mwana kitango sese mulani ojije mwando mokato litiga Mbiyamono Mbiyamono tanse senepi Ngorio kumugwatera mokati tsavata iga ama sese ni ngabao chekisa kuekio Mheshimiwa karibu sana, wakati ni wako, leta wageni wengine,
then yule ndo gavana tukore safari ya tani soma skan nchirere ndo karibu hiyo mbia mwana tongi yu mbia mwana sana mwago wako wali machaga bravo the speaker ya county assembly. Bwana asifiwe sana kwa yangu hiyo. Bwana asifiwe sana. Ndio county Simba ndio kubuga usibio tizo ndio tizo ai utizo ya sago sedi utizo nara abatora bugibuya lakini kwa wale kero na wata biyo sana wa anya maana biao wa wale jibu sana sana ba yamba isiri ane ndege bantu wira ugi muno wengi Ikaran sa morale na libaran biyo macho ni ikaran sa ekanyo karanse yamba devi esiri obugi mwobo no wenge batige bare yabo ayo mwange batige kirego onye nkwana kolia rais na boge mambo wate value ria rais sama tangadana nyankwana kumanya ngoboge mobwate mbusa manyala ya rongo boge mobwate mbusa asobo sibonya sae anya to goikirana boge mbusa muni wetabya ancha mukanyike ngo badabuno mwana pastor nje no muchumbe na ane go safu etamu ya kabere lakini kerongo tara to kukabano muchumbe ese ngenjuma ndingi bintebiese mbosa no bitwara no twale birogo at long last na yogocha nsa sikoyo mino anchoyo mino unabuyanje tayo mwenye sikabangi na bali kana stari na bago twachikura ko basaba in fact na lenge last time gasafu etamu entangani lakini ere tamu ya kabere umugabana ongwaye ila ndogyoga Simba mu buete Simba ngo jale sabantu sana na neko mo men's function mono ongwaye we used to meet asake lakini advantage nere tamu eri abachombe tu alengo ndo aitaine mono none tuwale kurwana muwale kumanyanga tuwarwanije unumraba na nchi ndo arwane to wisi amatiangi actually njonyo ngako umepaka ngara china ngari lakini mwa mara morai to kwa yata chiranse na barai to gatebiana ya na yaito ege ndo tuwale ko guna ndo agambe to bagaraki to bakora ngaki yebara ko munie para ya 75 kilometers eye gandre kwa gacho kade akino ngito nyo katika kwa kilometers na nenke de 75 paka chigoreki chia gacho osaba etamwe osaba Simba no musani ona nanenge gori igabo mutangani koreto Murembe county usi governor na bachumbi baro osaba bangi osaba sana mu mwana pastor digango tebi igana ndo nywe nane ukwane ke kusi na to bitwara dirangirore to tware biroge binge to tware chigari chinyinge to tware chipesa chichire chi account kero wasire na bego waraki kanyika kolera bandemere emeremu osara kani osoro ye iya kabere etwache singencho sira wadana actually bona za kumanya one shida bwana bona za kumanya mokoyone mokoyone pole sana ande Simba ayatiko kwa ni ndio ande Simba nataka ngosa sama skani kuno mchungu machao iko mwana wa mukuru mchiu ano pato sone shida eso una make sure ngako mubekire epeiro in the remember so mwana wa ngasema na inche data monywe na inche mbwa tempi kyo mwana yoma ziga bana ku iro yomo
Na injenga kusema mwana ya Mose national government. Kusema wala. Leso korego etra gero mucho dan osikui. Nande Ogembo. Ekia mwario. Enacha kolera. Sani. Datongere mufado yo. Chirugusana. Akora mafuta. Ongere chikwa chira Ogembo na getare. Na chira kere kwaya na neliera. Ya murumba good. Na mangere dalimo. Chikwaya inye. Pero mara yango. Chikwaya isano chekire. Kere kwaya nyangere transport ya 2000 10,000. Moni wetu wali. Ombe kere ya G15 kutike kanisa. Chikwaya 10 na father 5. Ombe kere ga chiribu komi chiakane birugo. Alafu ongero monginori chiribu komi kopoko. Ima tena kwata bageni bae. Nera toko gaenda aga bageni bae. Moni wetu bia. Ntuto kokora bakatabanga. Urumbu wa Manyane ya mati jana musari into ya mati. Baki toko gaenda. Tusabero muchodan. Nenta famelo na bairi bane. Tetua tigro morembe na sabo buatis. Nanda bagate. Eso kusira wadani tiga komente komenya na gusuka mono isiringa na renya sai. I remember semeno kwa kanandi biasa na stage. Ma bisa 12 kwa kanduri. Ja. Chini mumanyi 6,000. Ma mbi kwa kanandi tingana lidia ndisira. Wano wadire naye betaye. Familia ino emenye mwanya sai chinga kichonsene saba seni. Esayi ngotomwa oyongere 6,000 chiachi nani ngotomwa. Oyotomwa. Ndaraba abagani maraba kwane. Oyotomwa. Walwense otomwa. Yeah. Oya onda ngo mode bitira na monda 5,000. Takimo como te. Nado yone. Iga esa gichinsa nata katakoa bali kichikura. Lakini ndo what the former women rep namora mongina kona go. Mary Sari Otara. Lakini njowa kwani otro kwa esa salute yo. It's okay. Diamono, Ijensa Otara, the first women rep in Kisii County. All protocol observed, the governor. Abantu once more, ikira fata on everything kwana. Genomo Catholic, understand a culture ya Catholic. Inacha korera mokoyo one. Iwana achire kwa niaba yake ombege kwa Ondari Women's Association. E chapter ya Bumolenda esa abana bamwe abodani babere bare Veronica na Teresa. Pole sana e family Ondari. Mama Doreen, pole sana. Your daughter Doreen. No mukusangirwe mwana ne Doreen. Oyore treasurer ya timu Almasi. Pole sana. Mungu awasaidie. Na mimi ni mama, nataka kusema tuwe na amani kila wakati. Nimesikia ukisema juu ya amani. Gavana, asante sana kwa kazi nzuri unafanya na serikali yako na viongozi wote wanafanya kazi nzuri. Wamama sisi tunaweka amani na sisi pia tunaomba amani iwe na kila mtu aheshimiwe. Asante sana. Diamono. Andama. Nda dokoleiga. Is one of the directors working in the National Assembly. Don't watch. Diamono. Na bange bali because father anta etego sikikanisa omo women rekunara. Donya mongina George.
Anafanya toto. Simama, una shift. Sawa, tusikie. Praise God. Sweetheart, praise God. Abagaka baito, praise God. Ma'am, pole. Ekarona chete Nairobi Hospital. Noto alenge na Paradiso and other contractors. Chisa chindo montogo teba kikwarorero yomino chinga kicho mwaelio. Na boko ene kinga o timokireria. Family na batebri pole. May God bless you. Na tara nimbate getoron kerongo rugaiga tio musani onanga. But before ntara kora a message ene yabangi na aboka. Omongi na gogo tebi oli mole komo anye. Chiswita tumaibule. Tebi bali mole oli mole komo nere konyo yomino kale moyo. Ekero kwa ile chingeni gorumugondo ragera mona abamino. Ekero bwate kende sanga na abamino. Ekiombeke ki alimasi twaru 500,000 abajumbe mbaberetore members inche na Zaire. We are members of that chama. Above that, ingorunde contribution yane egende direct to a sweetheart 20,000 etine straight. Alafu ekanisa na roli le mwatora ndiribia na inche no mokatolikinde ngotigande 10,000. Omusani no inabate bionga 20,000 manji techiba geni. Bas, omo chief whip osoro nanga 20,000. Buya mono. Obuya bake bakuoga. Na ine bali batene ile gani. Nebe toro betacha buo ndiye kuogera. 20,000. Oso mo chief whip osoro buya mono. Ayex, tegara mwanguli. Tegara. Mambo yamechemuka. Tuona ntete mo tuikiro mwelio. Tete ndangaliga banato rambi yae. Mama zero. Lakini ndara gavana. Tete kumunyolie bintu bibere. Ndara gavana kumunyolie bintu bibere. Number 1, Ogembo nyagitari. Toga sokobekeri basikia. Bakimenta kuchimotwe. Ninga ambete ndagete tubwatarana. Amachari president ya tabete alikuwa bachugembo. Baina ne contract. Lakini nyagitari ime. Bakironyere meregesima. Tebwati machi. Nyagitari elia. Bakino sabo muchango. Tonye gure generator. Estimate hiyo seri work. Kwanza tulidi nyagitari elia. Nagambete na Safaricom Foundation. Baisha uwanchamba chikutogatire maternity wing. Nagambete no munyagitari Ogembo. Ali ke proposal. Tubwatirane twagachi nyagitari Ogembo. Etokonyera abantu baita. Monyi wetera ekyo mwere gavana tena. Enju. Moda ntu mwere bagakwana. Bakwana. Tumsifu Yesu Kristu na milele amina. Litangani, wacha nichukue nafasi hii nipeane mama mjane pole kwa sababu ya kumpoteza mzee wako, watoto wako wote. Nataka ni na familia, ndugu Commissioner Paradiso, pole mheshimiwa, kwa sababu nataka hawa ambao wamesimama mbele yangu mpeane nafasi watu wanione tafadhali. Haya tusikizane.
Nataka nikitoa rambirambi zangu, nataka kusema kwamba ndugu Dan ambaye amelala hapa alikuwa ni mtu rafiki wangu, kwa sababu huyu ndugu yake Paradiso au kuwa yeye ananisupport wakati wa kampeni kabisa, lakini Dan Ondari alikuwa ni mtu wangu, alikuwa anakuja mpaka nyumbani. Yeye ndiye alifanya hata tukakushikana na Paradiso, na hata wakati alikuwa hospitalini, kwa sababu alikuwa ni mtu wa karibu wangu. Wakati aligonjeka, mtu wa kwanza kuambia mheshimiwa Paradiso kwamba mheshimiwa ama Dan ni contractor ambaye ni mkubwa, apelekwe katika hospitali ya Nairobi Hospital. Vile vile mheshimiwa Paradiso akahakikisha kwamba ndugu yake amepelekwa Nairobi Hospital. Baadaye tukaenda tukamuona Dan. Tukiongea alikuwa kwa ndani anasikia, kwa sababu alikuwa amewekewa zile pipes. Tukakutana na kijana wake ambaye ni wakili. Huyu kijana, huyu mkubwa huyu, tulikutana na yeye. Tukaongea, baadaye pia tukakutana na yule ambaye walikuwa na yeye karibu, mama ambaye walikuwa wanahusikana pamoja katika biashara. Tukaongea, tukaulizana kama kulikuwa na madeni, lakini nataka niseme kwa sababu kutoka asubuhi kumekuwa na procha nyingi hapa. Simba hajalipa Dani pesa zake. Nataka niseme Dani ambaye amelala, hata na yule mama ambaye wanafanya na yeye biashara, mimi nimelipa huyu ndugu amelala zaidi ya milioni 7 ambazo tulikuwa nayo deni, na ndugu yake huyu anajua. Kwa hivyo nataka niseme kwamba unajua, tunasema maasidi hawana sababu. Nasikia mama umepewa vitina nyingi, Simba amekataa kulipa Dan nini. Hata baada ya yeye kulala, mheshimiwa Paradiso aliniambia kwamba nyumba yake lazima ishi. Nikatafuta kitu kidogo nikatuma kuhakikisha kumaliza nyumba, kwa sababu Dan alikuwa ni mtu wa karibu wangu. Kwa wale makontrakta wote, yeye alikuwa ni ile timu ilikuwa imesema kwamba mheshimiwa, zile ambazo zinalipwa mimi zile niko nazo, wacha nilipe, na ile ambayo siwezi lipwa nitafanya kazi nyingine. Kwa hivyo nataka niulize ndugu zangu, Dan amelala, yule kijana najua kwamba yuko privilege. Nataka nikuhakikishie kwamba nyinyi kama familia tutasimama pamoja, na zile deni ambazo they are eligible zote tutalipa kwa makontrata, vile vile kwa mama ambaye amebaki. Wale mko hapa nyuma tafadhali, mtawache hiyo. Kitu cha pili, Mheshimiwa Paradiso amekuwa ni mtu wa karibu sana. Ngoja, hii ni nini inaendelea hapa nyuma? Polisi watashughulika kwa hiyo mambo, au watu ambao wanaleta nini. Hawa ambao mnazunguka hapa isipokuwa askari, nyinyi rudi huko nyuma tafadhali. Hatutaki mambo mengi tafadhali. Moko nganjangu anake kusi abantu bamintu wewe nyamaza. Donya ni mama county na lazima ataheshimiwa. Hiyo tuache hiyo biashara. Mtu yote hao ni wabunge, lazima waheshimiwe.
na ndetemba tebe abantu bamintu habo machoge mwaigule abantu bawaka amalioge mate barengeretinga kwanza nje tabubazi nje no machoge buna enyagitari nabeka milioni 80 ga enyagitari ya Bosongo na enyagitari ya nani ekobwati bune Ogembo Ogembo nyagitari te Ogembo na bekire kibesa twaga nyagitari mbube nkore Mheshimiwa Alpha, I want to plead with you, my brother. You remember the president promising kwamba if I put 200 million, he'll give me 100 million. Na akasema ufuatilie. Mimi nitafanya kazi yangu ya milioni 200. Na nyinyi kama serikali, I hope hamtuambii uongo. Mtatupea hiyo milioni 100 tumalizie hospitali. Again tokende. Mheshimiwa Paradisho, congratulations kwa sababu chipa Arati nyingi che municipality mumuroyo sugumira magana municipality sana mpake bodi yali yakwanuga okorire gase ngo mwatenga mheshimiwa kende nkenga to kuangana twangane singe chama gendronda kitatu Ogembo. Mheshimiwa Paradiso chipa Arati komenye echichi arenge municipality no matenga chimbe cha rosi echinde nchikendra Ogembo nere gwende kogonye tonya konyore county ebe dikota ye county abantu bamintu chibasari mwa saini chifom chinyinge chifom 1060 wiki abantu bane bagende to chirigere cha form 2 form 3 na form 4 form 1 twatebe wikomo tienyo kitari kemerongevere ko chifom ngo cha chire asichi ward offices abana ba form 1 baigwe wiki gocha ende tembo ya bashimwa na baragaiga more karibu mwenzi vocational training centers chons ukoena natura abana bakugenda chi polytechnic chetu igo na barbu ba apply e basari chibese chinchi alengoro omuchando mo nomero chisege chinyinge desenge njonate neriro boibyo bodene bwange bosongoga enyagitari ya itobosongoga iga konyora ni gavana ikogora maliogo yanya lakini lero tindikora maliogo eba ko igora maliogo kera bango sangere milioni 47 chok metinye tatu lakini bono iga etogo sangere milioni 200 echichera ndese basari ntege tentebega mwayigo mheshimiwa ino bako boligoro ya mulembe muntu tayi wanje to mulembe mnanje lakini ndaye tukubolinga ki ayo mheshimiwa kiara nini mule serikali baki boli serikali tetumia abajumbe kere kiri umujumbe nabo ategasi yaye ayo twabele naye bunge etamu ntangani no etamu ya kabiri no mwa etinga ki egasi yo mujumbe nereri egasi yo MC nereri egasi yo mugabana nereri tutige fujo abantu kunabona matanga yega abanginambali bali mulito abanginambali abantu bali malete babaire mbali maiga bantu mba koleta fujo asa matanga y'abantu okuna ko sabakwana no chobe nga naye serikali yenene lazima tukukana abantu bamintu bamachoge na bali mwacha kurupone inche mno mugabana wino esegi abeire korna so eto obis no ni numomanyete mpaka mono lakini tinko nyara koligere maiga mwangete libaga lazima amba koleregas amali ugi ali muroche tali nga no bugabana baganite namali ugi yo bwe binate ninga ki bwe byo mboko gendera abantu baitomba uko mali ogatayo nyagitari para chitayo igo onye mwoko mwanje ngende kango saba musabere dan orali
sabire family yae lakini Dan okogenda will complete egas eri to promise it na kwaringo umufuasi ono monene and a contractor enene as a Kisii County. Abantu amintunda iten kolregago inko basaba mwinyura e familia samasaba na inche mo mwinyura samasaba kyare segere motu ya nene ntindi lakini lazima nyibwa samanyinga Yesu Kristo. Igo nkolregago ndangilia ba MCA na bali mwabo atero ngolika lazima murwero ngoliga kera wose mwacha kurupone mwanja pale tetibesa lead of majority, lead your people, bring the Rungoliga. Lead of majority 3,000 5,000 Biamono. Speaker 5,000. Mheshimiwa Arika 3,000. Steve Arika na royo Mheshimiwa Ogembo 3,000, 4,000. Mheshimiwa Ondari 3,000. Mheshimiwa Jeremiah 5,000. Mheshimiwa King Yasensi 2,000. Mheshimiwa Richmond 5,000. Mheshimiwa Sonia how much? 4,000. Mheshimiwa Onkoba 2,000. Mheshimiwa Mount Kobogrango 3,000. Mheshimiwa Jim Korutabaka 2,000. Mheshimiwa Embande Tayogaiga 3,000. Mheshimiwa Matara 4,000. Mheshimiwa Victor Koruliana 3,000. Mheshimiwa Sambo Bas Chache 3,000. The only woman elected Koru Omachogega Yaruguru Beatrice 3,000. Mheshimiwa Deputy Speaker 5,000. Mheshimiwa Everin 1,500. Wenomo Pastor Koroko Ngaji Kabosi 2,000. Ogari Junior Obujuga kwa wendo Onjobo linani Chibirenga kwa Uriwe chibi sana Wana na Alpha Onkero Oyerika Kiyeto how much? 3,000. Moses 2,000. Oyonari na ndele director akoro kwa Andama 5,000. Akoro kwa Mtegi Korumagena 1,500. Mwaziri akoro kwa Ronald Nyakweba Korubugrango how much? 3,000. Staff ya assembly Ondieki 1,000. Mwaziri Eric Korunyaribari 5,000. Deputy Clerk 2,000 Korubugrango. Mwaziri Water 3,000 Korumagena Ruguru. Nyabicha kwenye urule chinde urule 2,000. Mwaziri Nyangwara Wechipara 2,000. Mungwano wa Mache Chief Officer 3,000. Mungwano wa Nyakango Korubugirango irenga kwa 1,000. A director ya enforcement 1,000. That was very good. Ngoni. Commissioner Anchirega Commissioner Jen 1,000. Omongina ito Omokoro Women Rep Otara 4,000. Commissioner Dr. Ayunga 1,000. Cyprian Assembly
2,000 otomire Paradiso M-Pesa. These are for Machoge Church 1,000. Ukali Noe Chief Officer for Machoge Reiga. Makumba mo Manyete orule 2,000 kwa chase M-Pesa ya Mheshimiwa Paradiso. Mawaziri wa New Lands na Grace otumire Mheshimiwa Paradiso 5,000 na ndio vikile ni ya moga. Ngekweruka Ombati Director of what? Enforcement digago sara Nyamira Director ya Nyamira Enforcement incoming what whatever oyata itakuwa ruhusi ya Paradiso 3,000 lazima uko na Paradiso vya na bora Paradiso kama usikabucha sana. Margaret mwaziri wa No Roads 5,000. Yes, ene timu ya county Yamacho tumere Paradiso 1,000 isn't it? Okay. Another person? Aya, abantu aminto ntegetentikirega chikwaya na ibunchi arengega iga irenga chire isano aya kire kwaya uchiri bwisano isano father nere mwa mamuta tiniko chabutangaza amachuma aliarenge korwasi nyomba ya Dan nainwe ngotomande chiri bwisano bw'Kyororo mortuary for the ushers. Ushers were na kwa raru voluntary abantu bamindoti kambuli asobomo mbalenga bagusabira family ya Dani amasabo ekonge mbiyamono Nyasaye abe nainwe mbiyamono. Asante sana Governor kwa kutongoza kwa Erongori.